Nginibingelela nonke. Kulokhu emcimbini kaKhuzani azoba nawo eCarnival City. Okuhlukile nenginakisisile okwenzakalile. Ama-influencer ngathi awabonakalanga. Angazi noma angeke abonakale until umcimbi uzofika. Kodwa if awezukubonakala, mina lokho ngikushayela ihlombe elikhulu. Isinqumo sibe right kakhulu leso. Esadini laKhuzani, esadini labalandeli bakhe iDlamlenze. Ngoba ama-influencers amaningi vele uKhuzani awamphilile iqiniso, amphilela amanga aya ngokuthi ibhodo eliconsayo lingakuphi. Bafuna ukukhuluma kuphela ngoKhuzani uma sekusondele izinto ezithize ukuze bebeke ethubeni ukuthi beqasheke. Not ngoba bemphilela like normal. Not ukuthi kumele bemsupport uKhuzani, kodwa ukumphilela. Bayazazi bona ukuthi bathanda kuphi, bahamba nobani, nanokuthi yini abasuke beyibhekile. So i-team kaKhuzani nanto asebenza naye bathatha isinqumo esikahle if leyo nto leyo igcina yenzeka kanjalo. Into ke engeke ngiyibuze ukuthi ngiyazi ukuthi maybe akusiyena uKhuzani osuke enza kanjalo. Kubantu asebenza nabo uKhuzani izibhonzo nani. Sometimes ziyangena ke zingenelele ekutheni ke umcimbi wakho sifisa ufake nobani nobani. Abantu bakwaBlue abakwaGoqa especially lapha ku TikTok abanye babo ngisho ukuthi akukhona noyedwa engamthola lapha just nje ukuthi azovela noma kune surprise ekhona ukuthi khona ozovela ngoba bayaphusha laba bantu. Abantu bayabalandela banama followers amaningi through umsebenzi wabo abawenza egameni lokuthi baphusha uKhuzani. Nabo italent banalo as abantu. Ngabe i-team kaKhuzani or abantu abasuke bejutshiwe ukuthi bebhekelele umcimbi thizeni wakhuba ababonakali yini abantu abasebenza ngeqiniso laba ku TikTok ukuthi yena sikhona sirecognizeni. Ngoba ngiyakhumbula nje last year lapha na kuyigcwalisa i-spring picnic all white. Wawubona ukuthi noma bewenza lo ma promo benzela uKhuzani, they were there just ukuthi bethole imali beqhubeka. Kodwa before i-4 January uyabona ukuthi the way ababe happy ngakhona ukuthi hayi kuzoba lo mcimbi lo okanje. Already lawo nto sebekhombisa ukuthi bathathe iside. If belithathile iside it's not a problem. Bafuna vele ama followers baphila ngawo. Ayikho into abazoyenza. If ama followers abaningi commenta positively uma post wabo kulula ukuthi bemakethe umsebenzi wabo. Pho-ke why uKhuzani neteam elisebenza naye lingakho recognize lokho. Likubona ukuthi uKhuzani une challenge la yithi sibheke kwaGoqa. Nathi siyadinga nathi usibona abantu bakwaGoqa besondela eduzane komsebenzi weDlamlenze. Bengagcina abantu kubizwe ezibongeni, bengagcina abantu ngokuhlala kuma live behlala izikhathi lapha bese sidatha labo emini nobusuku bephusha umsebenzi wakwaMpunguzi. Nabo kukhona kuyomele okuthize kuze ngakubona not ukuthi basebenzela inzuzo uma bephusha uKhuzani, kodwa kusala iqiniso lithi abakwazi ukuthi bengabhekwa labo bantu lapha lokhu beqiwa. No, it can't be like that. Akwazi ngempela. Kuyomele ithimba libathembe abantu, libatry, libone ukuthi yini abangayenza. Yikuphi okungavela kubo. La bantu laba bayazethemba, bayakhuluma, ba confidence and into abayikhulumayo bayayazi abafuniseli. So iwari yami ke ileyo ukuthi ke kungani pho bengazange laba bantu. Yingani laba bantu laba benganikwa ichance. Iwari yami ileyo. Angikhumbuli mina ngibona umlandeli oqina mhlawumbe othi uthanda uKhuzani eba anywhere. Ilapho nalapho nje kancane umuntu bemuthi thasi then bese kuyaphela futhi. So yini edala lokho? Isizathu lokho yisiphi? Ngoba kumele ngabe laba bantu laba baya-utilize. Laba bantu bane following, benza i-best content. Laba bantu bahlala ku live nabantu bewubamba live. Is either kuyavotwa, is either kudlala ingoma ku YouTube, is either kuyamotivate ukuthi yena contribute indawo zamathikithi. Laba bayasebenza, benza umsebenzi omkhulu. Laba bantu banama families, banayo yonke into, banezingane, banempilo zabo. Kodwa abakhohlwa ukuyophosa isandla emsebenzini kaKhuzani ngawo wonke amandla.
why ke i-management or i-team esebenza noKhuzani ike ithathe noma oyedwa ke ukuthi akwesenze an example afaka abaculi ababili lo muntu loyo aphume-ke bembhadale leyo tennis court or whatever lokho bazomnika khona just ukumxhawula nje ukuthi naye ajabule. Nathi esibukayo sibone ukuthi okay ukusebenza kanzima kuyabhadala. Yes kumnandi ubizwe ezibongweni kodwa-ke kukusizaphi kwesinye isikhathi kuphela lapho ukuthi ubizwe ezibongweni kodwa iyafunakala into e-tangible ebambekayo. Abantu ngeke bekukhulume lokho, ngeke bekuveze lokho abanye abantu ngoba basayibhekile opportunity leyo. Bayasaba ukuthi bazoyikhuluma leyo nto leyo ebese izwakala kabi inkulumo ebese kuvela ngathi ba-attack-a umcimbi kaKhuzani, ba-attack-a i-team emelele ukuqasha amaciko i-talent ezobe ikhona kuphi emcimbini weKhuzani ngoba kusetshenzwa ngebudget, kusetshenzwa ama-sponsor, kuyadepend ukuthi imali ekhona eyiphi ebese kubhekakala ukuthi kuzobhadalwa abantu. Nalapho still malini uzoyibhadala $1, malini uzoyibhadala uTshatha uKhadidi malini. I don't think uTshatha uyawuthatha less than 60,000. Angisho ukuthi imali ayiholayo kodwa uTshatha akakwazi ukusuka le usenesipilini esiningi kabi more than 12-13 years ekulendima kade asehamba imicimbi nama-rally imicimbi enzima kabi uTshatha ubuya nako-DSTV so angeke aphumele ushintshe i-change endlini. So what about abantu ehlele sibabona-ke nathi sibone nathi on the ground level ukuthi okay you can do it. Nawe into ingenzeka through i-social media, through i-TikTok, ukusebenza kanzima kukhona ongakuthola kungazali impumelelo sesiyambona ubani cause la bantu laba although beziveza ukuthi yes bahamba noDlamleze bathanda umsebenzi wabo weDlamleze kakhulu but akusho ukuthi ba limited lapho, ba open ukwenza amanye ama-gigs. So akona wonke umuntu uzoyofuna umsebenzi aqashe amafemini amaloyo nesini akusiwona wonke umuntu oba kanjalo. Abanye bayophila ngakho lokhu ukuthi kube izinto ezikanje, into zobugig, into MC just ukuthi abantu ba-try. So ngingajabula ngelinye ilanga ukuthi lokho sikubone kwenzeka, sikubona uyazi umuntu onokukhuluma naye live umbone eselapha yana uyibona impilo yakhe isishintshile. Lokho ngabe kuhle kakhulu ukuthi lo yamuntu is one of us noma-ke esebhizi kakhulu esasithola isikhathi ukuthi asi-entertaine kuma-live ngoba phela impilo yakhe yobe sithe uku-upgrade-eka ukuthi besiba naye kuma-live akusho ukuthi sekumele zosi-entertaine usuku nosuku ngoba naku usephakamile sekumele manje sekusimlandela simbelesele ukuthi hey besikufollowa no besifolowa ngoba sithanda si-appreciate lokho umuntu akwenzayo. Yizo zonke izinto lezo akumele bengayikhohlwa and ngaba investment enhle futhi ukutry. Baningi abantu kwagoqa lapha engibavezile ngiveza abantu engibathulile nje eduzane abangithi pheqa kwavela abafethu ney'ntokazi zakwethu okuyibona engeke ngibabone ukuthi akwenzeki akugeji imicimbi ayihamba umfaniswano always on point, i-content kaKhuzani istickwa right through, you can't miss. Awukwazi ukuthi ungageja ukuthi ubani awumazi ngaliphi ngoba kwenze njani. Lo nto leyo yona iqiniso. So kuyomele be-appreciate abantu, be-appreciate ngendlela engcono kwalokho kuthathwa imali ilokhu ibuyisela kubantu. Vele abantu nabanemali ngaso sonke isikhathi nabo kuyamele beba-consider ukuthi yeyi akesikhuphule u-someone empilweni. Vele kuyakhushulwana mhlawumbe omunye sekungaba i-career yakhe entsha leyo ukuthi aqale abe u-MC emcimbini. Mhlawumbe nomunye uzodiscover i-talent elisha ngaye, maybe ubengazazi ukuthi umuntu une-talent because ukukhuluma ko-TikTok, ukukhuluma ezamavidiyo it takes a lot of time. Kuyi-talent khona lokho ukuthi uhlanganise ividiyo uyifake ku-TikTok uphinde uphendule abantu wenze zonke izinto lezo uhlala ukhona akwenze kungatholakali. Lo muntu uyazimisela umsebenzi wakhe, lo muntu uyasebenza apha asebenza khona still unomndeni, unomuntu aphilisana naye aphinde abuye azophusha umsebenzi weDlamleze. Ngajabula kakhulu uma ngaba khona okwenzakalayo kwekubenefit abantu bakwaGoqa under uKhuzani, abantu abamlandelayo. Sibonile abanye bekwenza lokho bebiza abantu ababathandayo ukuthi hayi yithi sibize bani ngoba uyayaperforma kanje online. Impilo ne-marketing konke seku-online, especially TikTok. TikTok is a powerful tool ongalisebenzisa uku-achieve izinto ey'ningi. Yingakho sibona uKhuzani ehambe yena waya lapha ko-702 waya lapha naku-Newsroom Africa, simbona ku-Facebook live enza ama-live eshaya ama-post waya
ukhokhile-ke nakwa SABC or uDStv angazi, kodwa i-advert yakhe ibivela lapho just ukuphusha ukuthi abantu bebe aware, we understand. So abafowethu nodadewethu nabo ngiyafisa ukuthi kube khona into ethize, basebenza kanzima, basebenza each and every day, besebenza kanzima beyimisela. Singathanda nathi ukubabona impilo zabo yishintsha, kwenzeka something egameni labo through ukuthi yena umuntu ukulandela uKhuzani khona engakutholayo. Wanginika ichance eyodwa ukhuba i-team kaKhuzani, anginika ichance eyodwa, ngakwazi ukuthi from there ngabuilda ilife yami. Umuntu azabe yilokho ayikho through ichance ukuthi hayi uKhuzani wabhilivela kuyena, i-team kaKhuzani yabhilivela kuyena ukuthi akusizameni ubani ayenze lento, then sibone ukuthi kwenzekala kanjani. Maybe ngamvulela iminyango kwezinye indawo, hayi ngalokho ukuthi sekumele uKhuzani azambelethe amgogoshe, no, just nje kumnikeza ichance ukuthi no, asizameni ubani sibone ukuthi bengenza kanjani. Ama-influencers akhona kwagoqa lakho kwenziwa ilabantu abakwenzayo, enibazi ukuthi ubani abasuke bengama-influencer, they can do it kwagoqa. So ilokho engikushoyo. Ngenza ukuthi ngiyabonga nisale kahle. Saturday endaweni yesigameko khona eCarnival City eGoli ngo-6 ntambama, kuzobe kunjalo-ke, kuyobe kuqosha umlando. Sibonge nisale kahle, iyodibona kuzayo.